Flapa malo le soifua le amtang fo le nei vai aso se whapoponga o talafo o le Radio Samoa. Mai Amerika ma Iran mo whaidua se sui o Amerika i le CNN sa tau whaiwhaia o sa whainga Amerika ma Iran i le whaiunga o le vai aso i le no whanga o Yaile Strait of Hormuz ma watao fia mo le temi nei. Wa mai poti mai le sui o Amerika o lo whawa petara noanga e ui o sa whainga nadia i le whaiunga o le vai aso mai tu umai lua wa lamati ai ma le marienga lele i le vatu nei una sainia mo le whaamutaina o le taua ma le whaama wina o tara noanga mo le ono sipuru aso. Ta ua le suide o Amerika o loo mawhai nei una whewa isa o loto waa i le Strait of Hormuz peitai e le o atangia le marienga na whaia i le meo lo tūra i mai lea no whanga. I le panona whai mai Iran e manao mia lava leo ese umamai o vainga awa Israelu mai lea tunu ma e tatau una avea lea o se vaenga o le marienga ma Amerika ona o le whaawau pea o whetawinga a Israelu ma le Hezbollah e a tiri a fia ai tau mwhainga mo se whine mu i le itua le rangi. Mai mai wa maari rea sui o atunu e lua e whainua i Qatar i le asorua o le vasanei e to e whaawau waitar noanga. I Thailand, o whainua whanua noanga o le ainga o le tene tite se purufitu tau sanga mai Thailand le ana mawala na tino mariu i se ato pau lea ua moria ma pu e nai se ri mai au se talia. Mai mai leo pe ona ripotia le CNN no lato pu e na lea ri au se talia fast food tau sanga i le malaiva alele i Bangkok i le sto nai. Al whaalamlawe na tupu i le tu i sa sae o Bangkok. O lewa masalomia i le whaalamlawe o whaedo mai le CNN o Simon Peter Carmen ma o whenga i neima morianga o le whasio titangata ma le nanaina o se tino mariu ma isi morianga. Mai mai leo Thailand no lato ilo ina ata mai le CCTV o lo ilo atu ai Carmen o anga i atu i se no fuanga ma le ua mariu ai toe vai muriani na o ia o lo anga i ese mai lea no fuanga whaatasi male ato pau a wale ai le tamai ta i pe ona whetaua ina. I tustu singa leo ilana i tūlau o le Facebook o whainoai na nga i atu lea li i male ato pau i le wilafi sa ia whaonga ina o anga i se no fuanga vaoa e lata i le awala o le train. Na pu e leo i se taimi muriane mai le malai vaalele a sauni e toe pu e mailana vaalele i au se talia. I Europa, o le tau mawhanawhana ma le vevela ua whaalongoina i Europa e ono tua ia i le tele le au maririu o li putia mai lea whaitua le larolangi o se finangalo whaaria lea o le whaalulunga o le soifua malaloina le larolangi le World Health Organization po le WHO. Whai mai le BBC o atunu e peo Siamani, Poland ma le Czech Republic na matua i whaalongoina i le vevela ai mai se lava i le Susana te nei, ma ua whaeloa i Tedros Adhanom Ghebreyesus i sana tustu singa i le upengata whaelangi le X. E siri e le afe tolu se lau lato ua maari riu talu mai le aso lusu tasio uni e iaiso o tanga i le tau vevela o lo oa afia i nei Europa. Pa mai e maasani o na whaingoa afiang o le tau vevela lea o le silent killer ma o fausanga o fale ai mai se fale whainga ruenga maa onga e le tala whea ngai ma lea i tu ai ngā tau. Wa mai a whaelo fo ele mtanga luenga le soifua malaloina i wharani, pe ama le awhe tangata na maari riu talu mai le asoruru talu ai, ma o le to tele i la tauata i ono sublima tausanga masiri atu. O Europa le kontineta e o pito vave na vela sia i le larolangi e pe ona whaelo e Tedros, ma o whaelo e le reporte le BBC, o le vevela whaalongoina i le tele o iatunu e tai fast food mona tupu tikeri. I Australia, o lo wala unei leo Australia mo se fsosoani le saidi o le ausoltu la fono, o lo o au fia i leo ta tele o le fuala au fasaina le cocaine, e o lo na tau le tolu suruano miliona Australia, leo ta o lo fita ua ina sana na mai i te tonu o se container la oloa na au mai ai frozen berries. O le vaenga le Border Force Australia na mawaina leo ta i te tonu o le container malulu le mai Chile, sa iei le Port Botany, wa taunu mai i sini le asoruru le Western Way. Na wala awa nei loa ma le Federal Police Australia mai loa ai, se lau se fulu a fifi o le pauta pae na maua, o na nā mai tutonu le container sa fua mo le tui mātui se sifo sini. Pa maunia e siaki na whaia i le cocaine, o le cocaine e o lo na tau le tolu sunu ono miliona. Tau sanga ina fo i sosoani le atinu i sa i leo i la tolo i tua o le nei ngā yoinga, ma le whamtalanga leo, wa ngā i lunga leo whai o i tu ai ngā containers whapea ua whao ngā mai le au solu la fono, ina nā mai ai whala au wha saina i le atunu.
Talmunmuni mal Pasifika, sa no stasi o tangata e te rero na sira fia i le fausia ma le whaatulangana o ata o fale po o se architecture e mana o mia e Aotearoa o na whaatu o tele sui whaapea mai le Pasifika i le tu ainga ngā ruenga lea. O le ali whano Dr. Albert Refiti, wali i patia le Beida New Zealand o se polofesa o le aitu ainga ngā ruenga i le AUT, a o tele tausanga o whaia o ngā mga lua i Aotearoa. Mai ai le whaatanronga ma le teo whaamalo New Zealand o iau se tangata tupunga mai Samoa, ma o ia mai tawina wa iei se kulupo tangata talavou ma le Pasifika, wa anga i atu moa o onga i le universite i le matatalia, au lo mawalalo pea leo whai o tangata e o mai Pasifika, o se ngā ruenga tā ua e whaatulanga i le tu ai ngā soifua e soifua i le tangata. Na ia tā ua foi, o le tō tele o nei o tātou tangata e anga i lea matata, o le tele foi leo lea wanoa e amatai o na tātou whaia whaai unga e whausia whale e tala whea ngai mō tātou lava tangata. O nisi o maota tā ia whaamamawhai rana saunoanga o le whale Pasifika le Universite o Aukilani, ma le whale Malai Wellingtone o ni no fuanga mō Community Pasifika. Tala nara medio sa mō ma le amatanga le nei vai aso.